جه برنامه میوان و مجارا دنگ امریکا دم باش ایرو هبونا سیاسی امریکا لسوریه ام گوتو بیج دکن هبونا لشکری امریکا لسوریه بربچاوه و بنگه لشکر و هوالبند هنه لسر آستا سیاسی روش هن مجاهیه نه امریکا گوتیه کینه هوالبندن وین استراتیجی و نجی خودی لکسکی درکتیه امریکا که ده پیش و کی جدل و خواج امریکا و نزیک دبینه اما هوالبندن و مجاره لگل هر دو میوان خواه بسام اسحاق و رضوان بادینی شیروه بکن دمك إذا جو أمريكا هبونك لشكري يا بربتشاف لسوريا هيا وقالك جاران بحثا ماينك بردوام لفردكه هن پرس لدورا هبونا وان سياسي دردك هفن پیش جبو هبونا سياسي يا دمدريج لسوريا أمريكا بيوستي بهوالبند سياسي هيا لتانها سياست مدار أمريكي بآواكي زلال بحثا هوالبند سياسي نكرنا لددمین داویدا شاندهین سیاسی جسیناتوران و کسایت دیپلماتیک سردانا هریما باکوری سوریه دکن و اف شانده دبن جیه دلسوزی لجم ریوبری خسر گود دمین پیش دا ده هوالبندی ده نافبری وان و امریکا دا بگه آستا سیاسی هفدیتن و دمین داوی هاتن چکرن یعنی ام دبینن کو او تکیلین هانا لشکری کو حتان اینها دوام دکن بربو داینستاندن دیپلماسی جی دچن یعنی او داینستاندنانا او شاندهین کج عالی امریکاش عالی کوالسیون تن هرمین کردان زیارت کن راستیا کردا دبینن وکرنا کردان ج تواهی پیک هاتیان را دبینن او دموکراسی ایرو کدناف کردان ده هيا کد روجلات نوین تواهی دتن دبینن و دمه البته اوجی یعنی زانستیا کنو بوان را چت بکو گرگ تکیلین کو کردان را تن چکرن نه تکیلین دم کیبن تیزانین گوجه دسپیکا پشتگیری امریکا جیه پگیرا تا نها گلک سرکفتنین بربچاو لهریم هاتن به دست خستن. لی تاویویجی سیاست مدارین کرد ترسا خواتین زمان و دیار دکن گوتن هوالبندی لشکری نبسه. دبگو امریکا ده هوالبندی خدا زلال و آشکره به. جبرگو آلوزی سوری نتنه دمل لشکری دا چارسر دبه. لی کارکی سیاسی جی جیرا پیوسته. و 4 سال نجی وکی یپگه او قصده آلی عسکری دا بون آلی کارید که لتجاری امریکا دوزا مافی ملت کرد وک سیاسی که ملت کی کرد نکری و حتی یعنی وقتی گاوی که دیگه ویم جارد نری امریکا خود آلی کیش برجواندی خواه تاوی گوتانها هوالبندی سیاسی دناوری امریکا و ریوبری خسر دا نزلاله لجواکا باکوری سوریه دوی هیوی دایا گود پیش روژه دا و تیکیلین سیاسی خورد ببن. از باور ناکم که وی لوی آست عسکری تنه بسکنه. و د پیش روژه دا تخمین دکم و د پراکتیک کمنه و د آست کی سیاسی دا جی و تیکیلی و چه ببن. هر وقت میناک تجربه هرم کردستانه حتی و گاوی هم سیاسی هم عسکری تنسیقه که دوره هولدانا اولکاری و هزن دیپلماتیک و حرکت وانا ویتالی از باور دکم و بقصد را د آستکی سیاسی کمن لگل گو جیهان تفدا اری دکا گو تنه چارسری سیاسی دکاره کریزا خلق سوریه بداوی بینه و گلک هولدان بون لهین تشتک دیار تنه جبو برنامه میوان و مجار محمود بالی کوبانه نتنه چارسری ندیاره بله داهول شرکی گران لپارزگاه ادلب لیددنه و نخویای و امریکا و ولات رجاوا چه بکن جبو ادلب و جبو سوری بگشتی که بسالان خلکی و چاولریا جواکا ناو نتاویه که داویه لوی شریبینه امریکا دکاره چه بکه جبو کی بکه و کینه آلیگرین امریکا لسوریه جبو شیرو کرنا وی مجاری ام به خیراتنا دو میوانان دکن ما مستای زنینگه دکتر رضوان بادینی ج روسیا بریا اسکایپ مرایه تو بخیر هاتی دکتر و لور الاستودیو بسام اسحاق اندام نوینراتیا مجلس سوریا دموکراتیک مسده و اندام دسته سیاسی مجلس سوریا دموکراتیک تو بخیر هاتی ما مستا بسام تو دبیجی امریکا چه سوریه دخوازه
هذا سؤال مفتوح. پرسێک vekiriye û pirsên vekirî jî bû bersividanê bi zehmetin. Weke tu dipirsî Emerîka ji Sûriye çi dixwaze? Helbet bi şêwekê giştî û tiştê ji aliyê Emerîka ve hatî ragihandin ew ku ew şerê rejêma terorîst ya Daişê dike. Ev armanca wan ya eşkira ye ji aliyê siyasî ve. Ev jî ew armanca ya ku bi şêweke yasayî û siyasî rê dide li ser asê navxweyê Emerîka. Lêj bû Emerîka jî weke her yarî zanekê dinyê navnetewî, stratêjiya xwe û berjewendiyên vejîna xwe hene li herêma Rojhilata Navîn, bi taybet li Sûriyê. Ji ber ku wê cihekî gelek girîng yê cîyosiyasî heye. Tu dibêjî ew girêdayîne bi rojeke giştî li Rojhilata Navîn tenê ji bo Sûriyê Emerîka tiştekî destnîşankirî dixwaze? هي طبعا تريد أن تتأكد Ya eşkeraya ku Emerîka berjewendiyên zêdetir hene zêdebarî vanan. Ew bixwe helbet dixwaze pişt rast be ku ciyek ji bo terorê li Sûriyê nemaye. Ev tiştek bingehîne. Ne tenê ji aliyê leşkerî ve ji ber ku Emerîka ji ber serbûra wê ya li Iraqê heyî naxwaze tenê ji aliyê leşkerî ve Daişê têk bibe. Lê ew dixwaze ku karek siyasiyê berdewam her wihayê roşnbîriyê berdewam hebe ku bikare şerê fikra tekfîriyê û terora Daişê bike. باشه از بشیم جم دکتر رضوان دکتر رضوان ما مستبسام لفدري دبيجه يعني هبونا امريكا لسوريا سر استا تكبرنا تيروريزم يا وداعشيه تدبيجي تروشي جنيزيك فد شوبيني تدبيجي امريكا كسن هنا هوالبندن هنا لسوريا يعني جي الينا هنا جي الي ايديولوژي و كارن راستی ایدئولوژی یعنی استراتژی امریکا وکو هی قبول بکن و حمبز بکن بری هر تشتی دم باش جبوته و میوان ده عزیز برز بسام اسحاق و دوستکی درینی کبنه و هر وها جبو همو تماشاوان و بینرن و كاكي صالح باوري عمد أبرساهاني يعني شكو قمانتي تنا وكي أمريكا وقت ولاتك زلهزي مزن قطبك هاجرنا هاري مزن بيرو الدنيا دي جو سياسة ناب نتوي وقت بيجي نتنت شوبين أكثر كي هاري مزن سياسة ناب نتوي والهريمة ما الهريمة رجالاتي نابراس باواكي دايبد والجيجو أو كيشيك وكيشا فلسطيني هي زائدا طبعا وكم زانن انترس وبرجواندي آبوري نتني أمريكا إجمارك مزنج ولات دنياي قرداي بداهاتا النفطي يعني وقت بيجي قرداي بروشا هريمي بقشتي جير نتني تشتكي أمبيجن كاتية تشتكي زود اللي مجد جسالي مقارن بيجن شيستي حبتي بيشتي شر جهاني دوام بتايبتي يعني جرينجيك زيدت سياسة أخوي روجهلاتي نابراس إيرو لسوريا بيجومان وقت ميبان تجيجو حمكس جنزي إيجو جنزي برسيت شوبين زانه وكي أرمانجي أمريكا فكري أشكرش حمكسير أو شر ديجي داعش ديجي جروب تندرو بقشتي لسوريا وبدايبتي جي فناشر في دماداوي وكي ناخذن بزونك برجواندي ايراني ابا هان سياسه دعواني فكري سياسه امريكي فكري دفي سياسه دي كي هبال بنديوانن كي زدتر قارن كارغري وقت بيجي باندوري السياسه دعوان بكون وعلي كي بيجي رولك بوزيتيف بليزن وقت هبال بند حتى انا اوجي بوي اشكره جحم كثير اشكري كردن كرد بيدا وقت بيجي إدارة ذاتي قوتشي بويه في شان سالوي أبانا حمل كثير بخوازي بحقيقة وراسية ببينه وين نبين جي يعني شعب خوش جوان بقرن كان وانشتانا ناس نكل إجا أذن إيجو روجا إيرو وقت بيجي هبال بنديوان باوري عمده حتى نهاجي كيمك بيجي بسركتي بسياسة مشاندي چند زخت و فشار ترکیه باشه دکتر شخوت روسیا دمینی ام دزانن روسیا جی دوان 3 سال داویدا جی سال 2015 دا باوکی لشکری در باسی سوریه بویا و یعنی با آرکی چالاکدار جی لسر عرده ایرو بهتری امریکا جی پشتگیری دکه جی آلینه دا شر آلینه دکه بهتر لسر عرده یا تو دبیجی کو
اما يعني روسيا وهول بدا او هول بنديه بحثا ودكي كورنج امريكا وام ببيجن وقت نمونه تا قوتي كردين لسر عرده وهول بنديه هان هلو شينا وهول بدا كردان بالي خوفا ببا اف بجارك جبور روسيا تدبيجي روسيا بستي سبتمبر 2015 باواكي پر اكتيف لشكري آماده حاضر سر عرده او ايجو امكان بيجن امبيانس جو شدك او ايجو جي حمو وقت بيجي تشتك بيوان درب اصنابه ندباري دبلوماسي ندباري لشكري ندباري ابوري حتى ندباري اليكاري حتى ندباري فرينا سر عزمان سوريا ابدا صندنا هون بامريكا قال لك هو ايرو خوشبختانه وقت بيجن از بشخص كي قال لك نابا بالسياسه الروسيه وبرين هاشم من جناب جيگر وزير دربه دید لسر به بابته ما قسکر او بجن همه کسی چی خواهد وقت دل خواهد بجن خوش دکرن وکی گو کرد لسوریا حتی دمک نزیک هر دو ولایت زلهز روسیا و امریکا هر دو جیش کردان راضی بونش برگو بعرا هری مزن شر دیجی ارهاب تیرور کردا دکر إجا خوشبختانه أبايا دهات وقت لشوينا دهات وقت بيجي هالسنغاندين قيمته في هالوسط دهات ديتن لأنها هناكي أم بخوازن نخوازن فشارة تركيا زور خورت لسر روسيا وجار جانا هالوسط أخوا نوا توكلتي خواستن نشان بده بله أزي بيلجة دكتور أو جماية يعني روس نابجن او وقت بنرينا تركا سدي سد وك او بنن وان كردانا بين وك كسن وك بيجي برجان دي خويا عم تجي هر حال ام بهتر انها دكتور ام بحثا آلية سياسي لكن ما بسام يعني وقت دكتور رضوان جي قوتي راسته لسر اصلا لشكري امريكا وروسيا جي هر دو جي كردان رازينه يعني نش كردان جي ريفبريا خسر باكور سوري رازينه لايرو لسر اصلا سياسي تدبيجي تل امريكا دبيني تدبيجي كو براستي افانا دبينن يانجي ريفبريا خسر مجلس سوريا ديمقراط او كانديدين كوببن هوالبندين استراتيجيين امريكا دما سوريا بيشده سؤال جيد واولا لا اريد ان انسى ان احيي صديقي برسك جهاتيه از دو خازم بريج بير بكم صلاوي بدم حواله خوي هجا دكتور رضوان باديني بوچونا من اوکو پشتوانیا لشکری جیا سیاسی نای جدا کرن اف لسروی حالتی بجیته گوتنکا بری نها هبو جعالی دیپلوماسیین امریکی و دها گوتن وان دو گوتن اپوزیسیونا سوری جوانا پشتوانیا مجلس سوریا دموکراتیک و هیزن سوریا دموکرات تنی پشتوانیک لشکریه نک سیاسی اف گوتنکا دیپلوماسی بو لیت ریالیته دا نممکنه پشتوانیا لشکری جیا سیاسی به جدا کرن جبر کو هر چالاکیک لشکری آرمانجک سیاسی لپشتوی هیا و آرمانجا سیاسی لویره نتنج نابرنا داعشیه وکه بری جیما گود لی نهشتنا جارکا دی کو داعش جنوب پیدا ببیا و هف پیمانه کو امریکا پشتا خوب راست بکه بو نهشتنا جار دی در کتنا داعشی او هف پیمانه کو باری پی آنی و شای داعشی بشکنی تو بسرداب سرکوی چندی اف بیروکه تا فکرات دبیجی جاری لوجیکی و یعنی راسته للسوري آيات نوهاي للسوري روش تفلهوا كس نزاني كي هفالبندي كيه از بتايبتي بحث سياسي دكم تجريدانا لشكري وسياسي تيني هولي دما كده كو امريكا بري هزن اوبوزيسيون عرب ين جهن دنجي بشديوان لشكري كر او بشرا ديار بو كنها تواتيا كو او هفالبندين وان سياسينه يعني ون وكو مجلس سوريا ديمقراط چه جمع پشتراست دکه که امریکا پشت خانه دوجی دمکدن؟ طبعا ليس هناك ضمانات هلبت چه گارانتی کرن د سیاست دانینن تنه برجواندی هنه لی ام دبینین کو برجواندی امریکا به تکبرنا داعش جالی لشکری و بتاوی ناهد هند برجواندی دین امریکا لهرم هنه او دخوازا ری لبر خواسته ان هند ولات هرم ین د سوریه دا بگیره دروشک وهادا د وی سره دلیل گل خواسته ان ایران ل سوریه بکه هر وها خواسته ان ترکیه ل سوریه وی اواید و او بالانس راگیره جبر وی کی از بیجم اگر ایرو او دخوازا بالانس بخد مسئله دا
خۆستەکێن ئیرانە یاکو دخوازە خۆ بەرفرە بکە و جوغرافی و باڵادەستیە خۆ ji عێراقی حتا سووریا و بۆ لوبنانê zêde bike. Wan baş dizanîn ku Îranê destêwê diçe li Sûriyê pirêya rejêmê û Lubnanê pirêya Hizbullahê. Lê wê hevpeymanekê rastîn li ser erdê divê ji bo pirsên lojîstîkî, bû piştevaniya lojîstîkî, ji Tehranê heta Sûriyê bi rêya Iraqê. Ev rê jî divê di herêma Cezîrê raderbaz bibe. Herêma Cezîrê jî herêma Hêzên Sûriya Demokrat e. Vî awayî dema ku Amerîka armancek stratîjî hebe ji bo rêgirtina baladestiya Îranê li Sûriyê, divê ew berdewamiyê bide piştgirîkirina Hêzên Sûriya Demokrat. Em zanin Tirkiye jî îcar li dijî li tersî vê bîrokeye te gotiye her hal ez ê vê bîrokeyê li gel Diktor Ridwan Badînî bikim bes piştî navbirekê bînerin hêja piştî vê navbirê em vedigerin. بله ام هبونا سیاسی امریکا لسوریه گوتوبیج دکن دکتور رضوان بری نوبره ما مستبسم بحثوایی که کرد که هبونا استراتژی امریکا او با وکی راست راست گریدای به پشتگیری سیاسی هزین سوریه دموکرات چمکی اول و هرمین او ریل ایران بگره لافجی وکم گوت راستی دیوار ترکیه لدجی هزین سوریه دموکرات لدجی کردانه تدبیجی امریکا کاری و بالانسیت خدناوینا کو امریکا کو ترکیه راضی بکج علی کیدا و درش بونا یعنی سردستی ایران لهرم راوستینه از تف و آخافتنا برز بسام دبم گاواگو سیاست عسکری لشکری و سیاسی جهر نای جدا کرن از سدیست بشگیری به گوتنیت کن شتکی راستی حقیقیه و راسخینه یعنی اما ببورم نممکنه ولاتک گو خودی حزب سیاستك بكو وهذا ديجي سياسة بإيش بك أبا هاني أنها جوج ليسكا كار أكيد بشيوكي أم بجشيوان تجي بجيكرن وبرجمان دي أمان تهيي وبجالي جد فشار ضغط لسر هذا البند واني استراتيجي كتركيا وهنا كي نرازي أم بجن جفي سياسة أمريكي وكم برن هاج قلت يعني دياره أو فشار أمزني قلت بيجي لسر أمريكان جوا سياسة خبوك هرن حتى انها بردوامه راستي كي مكرتي هني راستي جالي سياسي لنوقاس الرونه نب بله دكتور رضوان لكن لا خالد قلت هي خالد ضعيف بله دنجي تقول كرمتي هذا دنجمتي كرمك بري خالد ضعيف يا الوسطى كرديه مخابن بداخله ام ايرو نب دنجا كينه ام بيجن بيك غوتارك سياسينه ابا هناك يدهلقو دوسجي ودجمنجي هناك وجبه دليل ناب هالوسطى واندي شباب سبارد ام بيجن بشجريا كردا ابا هاني جي دفي مناسبه بفي هالكفته اسخوازم بيجم وديار بيجبو حمي بربرسي كردان ايرو انا ام خوجي ايجي كن سر عندنا وتشكرنا قوتارك سياسيها باش ديفيج مقشار رون واشكربه بريق امش خلكي بخواز الريز واحترامه ما بقرن ام خوب ريز واحترامه هفدو بقرن ام كاربن بزانبن انه ام بهفدو دشكين بهفدو رادبن ام اكتري يكيشين يك داخوازانه ما قابقو ام خود بيچاره سر نكن چند زو بتابتي انا قناع ايرو دغو كيشا سوري بر بيچاره سريه بدچه امي قالك تشتاج دس بدن امي امريكا جي وحمد دنيا دس بدن قابقو ام يك ريزيا خوشينك ما لبدا چند محكمه تقريبا شبو از بدان صدنك اكتيف بكس ام بجن بربرس درجه يك لبدا لموسكو دانو صدنك كم ام سدي كار ايش دكونو او جي رازينه باور بكس بيت بجن نمبالغه رازينه جهر وسط امريكا سبارت بمشاكل ده ليه
برجواندیه من دانستاندینه من چی گدینه باوری عمدی ام خوندن ام جیری او حتی هم سیاست نه هدی گورتن چاوان بجن لقال ما في كردا جهبن وقت بكاتا دوام لسوريا ما في خوينا توي بستهنن ولقال حمود بكاتي ديتر لقال كردان سوريان اشوري بله وای دکتور تركمان حمو هر حال هین پشتگیری امریکا یا سیاسی سر اساس سیاسی لسوریه نگشتی و آسته کو باوا کی دست نشانکری بحثا کردان بکله او لگل هزین سوریه دموکرات بیتر سر مجلس سوریه دموکرات رنگ پشتگیری که بکن ما مستبسم یعنی بحثا و کی کر کو امریکا اگر جو استراتژی که بنگهین لسوریه آوا بکه دوی کو به مجلس سوریه دموکرات را بده بستینه یانجی پیوندی وانه وکه هر حال هونجی وکو مجلس سوریه دموکرات هونجی خو دیار خود بینن هوال بند امریکا را لسوریه نوايه طبعا هناك تحالف واضح هو ليس انا كما قلت لك بيغومان هوالبنديه كديار هيا وكمن جترا قوت ودوست من دكتور رضوان جيقود ام نكارن هوالبنديه كلشكري جروشا سياسي وقتينن راستا اولگل ترکیه ده هوالبندیا ناتو دانه و دوی او خمین ترکیه بدنبر جوان بتایبتیین لدور پارتیا پیاده و اوجی پرزگریه که ام همی راست هاتین لی ام ده هوالبندیه که دم دریج دانه و استراتیجی و برجواندین سیاسیین هفبش هنه دنابرا مجلس سوریا دموکراتیک و امریکا دا ام دبینن کو امریکا هوالبندکا گرنگ و جدایه ام دزانن کو امریکا حتی لسوریه نامینه لی ام دزانن جی کو امریکا نکاره ج سوریه درکوه بی کو ارمانجن خوین سیاسی ین استراتیجیک بیگ بینه و ام باورن کو اف ارمانجن سیاسی ین استراتیجیک این امریکا گریدایینه به سبروجا کو ام دبینم و تشتكي دين هي دما هون بحثا هوالبنديه كبهيز لقال امريكا دكن سر اساس سياسي ده همان دميدا هون وكو مجلس سوريا ديمقراط مسد ون قوتو بيجان لقال رجيم اسد دكن كو اوجي امريكا وكو دولتك داغير كرد بينا امريكا رجيم اسد وكو رجيم كان نرواد بينا يعني اف تشاوا اف بالانس هان ون تشاوا دكارن بكن يعني ون دوي هيزيد انا كون كاربن امريكا جي راضي بكن ورجيم اسد جي راضي بكن نعم اری بگومان مجلس سوریا دموکرات وکه هوالبندک امریکا دی گفتگویان وها اشکرل گل چه آلیکی نکه چه رژیم به آنجی آلیکی دن حتی کو راوشکاری هوالبندن خوین امریکا ورنگره از باورم کو افتش چاودیران و شرطیه رژیم خود گفتگویان لگل مجلس سوریا دموکرات بکه و امریکا د دما نهادا لګور خوندن و نرخاندنا من روخاندنا رژیم نت اجندا ودایا نهاد نافبرا امریکا و روسیا دا استراتیجیک هفبش هيا لدور سوريا حسب تقديري يعني وحسب ملاحظتي ليس في اجندتها اسقاط النظام السوري في الوقت الراهن هي هناك عمليه تقاسم نفوذ بين روسيا والولايات المتحدة في الوقت الحالي في سوريا. تدبيجي داوي أمريكا راضي وراضي ببكو رجيم أسد بمينة يعني كسايتي بشار أسد بخوا بمينة السرد الصلاتي؟ أنا قلت في من قود دمانها نها تعطاي أجي حد وبهفا قريدة نعم ولكن في السياسة كما كلنا يعرف اری لید سیاست داوا که ام همی دزانن راستیا سر عرده هیا و سیاستا پیویز به پراگماتیک هیا چج لیستگوان نافنتوی وکه امریکا و روسیا و چجی خوجهی وکه رژیم و مسده دكتور رضوان ام دزانن كو الاين امريكا لرجلات نافيل لجلك ولاتين عربتين شوطان دن خلق نا هفالبندين سياسي امريكا كو حتى د باريزن جي هندك ولاتان دا لخلق وكو جواكن وان ملتان لوي دري لدجي ايديولوجيا امريكانا تدبيجي او بنجه لسوريا هيا وبتابتي ام بحثا باكور سوريا باكور رجلات سوريا دكنجي كو مجلس سوريا ديمقراط لدى السلاداره او بنجها جواكي هيا كو امريكا قبول بكند دامين بيشته مخابن حتى انها باك جراوند كشتي اجبو ام بيجن بيشوازي كرين يعني بيشغرتنا سياسه امريكي الهرمي نوقاسي خورته نوقاسي زلالجي جبرغو دمك دريج امريكا تهام كرن وكي بيشغريا اسرائيل كي
وعرب وقت بيج باش جو خستن أبا هاني تشتكي كبنه لي باوري عمد نحطة داوية فراستي وكيمك بيجي يعني قال لك قدرة دنياي دولتي دنياي يشتكي بأمبيجم شارع سريا دول في نافشاو هريما كندابي وآرو هلاتا نافرات وان في قردايش برولو أمريكا تشد ببي لأني قرد دفش هريمي برده وأبجي هنا كيجي زدبون هي مبالغات هي باوري عمد بريده مكمه بوستك داخل لسر لا برا خو رسمه كيمين اللي قال باريز جون ماكين هبو قبل صار 2012 من سردان امريكا كر او بيشو ازيا مكر او يجي مبچاوي خودي بدهان اندامي بوزيشن سوريا جوچا كم زاد بسر هبو يعني ذكرانا دستي ما شكرنا تقول آلي ما بكن أواك عسكري أمريكي بخين حمالي كاريبوار كر مليار دكونيف دولار ترخان كر جبونا بشجريا سوبا آزاد السوري جيش الحر السوري وما زالك بشتي چند ماه تدريب بوج أصل 35,000 6 كستني مان لوقت الميدان اديك اشتغل بتشكلوا سلاح وفروت داعش وبربيان امريكا هناك نرازيه يجي هناك ابا باغراوند تاريخي كم شاش وديش بجبر جودي امريكا تي اماده كرن مخابن ابا هاني هيجي بردامه للباوري عمد ايجو سياسه فهم ديك جدريه ويمزن ايجو زانن جو بي امريكا تشتغل الدنيا نابي وين بيشجريا بيجن فان هالوسط امريكا ايرو ويبكن دكتور رضوان دما من قال لك نما اجت بيب كرتي برسبان بيس شركيان بدي تدبيجي امريكا آماده يكو دفش السنيه برده تورا سني برده والي كردافا ورا دنیا خلق وان تشتی گوتین کرندکن نتشتی گوت خوازن او وان دخواست برناجي يعني وقت بيجيك بيجي ديجي ريجيم اسد بخورتي علي كاري كان بله سپاس دکتور ببورم اتخواست ام درشتر بکن لامدگین داویا دما برنامه خو دکتور رضوان بادینی ما مستیزانیگه تج روسیا بریا سکایپ مرا بی گلک سپاس و لور الاستودیو بسام اسحاق اندام نوراتیا مسده لامریکا گلک سپاس و باشتربونا تجی شكرا بنر رجال لور امدگین داویا دما برنامه تا جربه صالح دمی جر خاطر خوشوت خازمو بمینن دناف خیر و خوشیه ده